Hello. Good morning, ma'am. Ngarang tawagibito adugi makha ko sa ko. Ay ngarangdo lumidang tawagi tawraga tawpale kano pa ng relation ko tawdre. Ngasi mo relation na tawsi. Question 70 yawgram di ko 71 day hold ni. 71 da kay high gar kan 71 se kasulubo question na natin masise ako'y assumption tawraga dum quote pa yaba question niya ako'y nahapit technique yamna kano tawba aruba sisinadjagasu quote pa yaba question niya Kaya chat ay writing what okay ahamada question number 71 among the following states which are the most which has the most suitable climatic condition for the cultivation of the large variety of the orchids with the minimum cost of production and can develop an export orientation. Siguma question sa hangang taragadi most suitable climatic condition kaana kahangakpa adagi large variety of orchid with minimum cost of productions kaana kahangakpa smai hangakpa sida mana manabage punbiyo mana manaba haibadi kaino koigi the climate manabage se khudam oina hairse Uttar Pradesh adagi thangnana adum leibase Uttar Pradesh ti plain area ni ko aduna great plain ni magi malaysare Madhya Pradesh Andhra Pradesh ko Madhya Pradesh ka Andhra Pradesh kasi adum Madhya Pradesh Odisha Andhra Pradesh adumaina ka su adum laysabani ko Arunachal Pradesh ti Himalayan region ni ko Himalayan region ni adagi hot biodiversity hotspot ke area da su challi ko mase ko aduduna tasembagi di adum Arunachal Pradesh na pra otaba ko kanu oire orchids yam hauba mafam su oire Andhra Pradesh hare adagi Uttar kanu Madhya Pradesh hare moise peninsular peninsular mafam ngatani aduna suitable climatic condition di oide adi orchids ki oina di kari di orchids ki minimum orchids ki oina di kari daw noina hara kanda orchid variety yam phangse Arunachal Pradesh na adum henduni kai na hara kadi moi di high biodiversity area ni and also kadoga hara kanda moi di humid oibasu yam changi humid oibasu yam changi humid ko adagi nong adum tabasu changi ba do Madhya Pradesh ka kanoga Uttar Pradesh ka nong chabagi chang se dum khara handai ko Arunachal Pradesh ka ina bada adudana Arunachal Pradesh se oina chumdoi ne adagi climatic conditions ma sina favorable oi ko haidi ingaga kana toraga which one of the following is not side of for in situ method of conservation of flora yung ko in situ method of conservation of flora hai taragadi in situ habadi kaino inside haiba ko inside its habitat haba habitat magi habitat ta haibani ba ko in situ haiba maga ex situ haiba ngale ex situ haisina outside its habitat haba karigumba conservation se akoina khudamaina sa ma yoke hairagadi sa do
사드기 habitat 마기 사기 레이범들기 outside to 요 따라가디 ex-situ conservation 거드네요. inside to 요 따라가디 하이디 마기 레이범들 좀 요 따라가디 마두도 in-situ conservation 하이도네요. 어떤 마 하이스게 not aside for in-situ method of conservation 하이네요. 아니나 아이디 마나 시다스트 콤비스 kind of biosphere reserve botanical garden national park wildlife sanctuary 시다수 ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕꯅ odd one outꯅꯣꯗꯣ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯣ ꯀꯔꯝꯕꯅ odd one outꯅꯣꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ biosphere reserve ꯍꯥꯏꯔꯦ biosphere reserve ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯜꯒꯤꯔꯤ biosphere reserve ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯅꯤꯜꯒꯤꯔꯤ wildlife sanctuary ꯅꯤꯜꯒꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ biosphere reserve ꯇꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ national park ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯆꯤꯡ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯜꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯦꯝꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ national park ꯍꯥꯏꯔꯦ biosphere reserve ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ wildlife sanctuary ꯍꯥꯏꯔꯦ biosphere reserve ꯇꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ botanical garden ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ botanical garden ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯍꯩ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯁꯨ ꯄꯟꯖꯔꯦꯗꯅ ꯃꯁꯥꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ odd one ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ botanical garden ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ in situ method ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯩ ꯄꯩꯈꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ odd one ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯏꯕ odd one ꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯃꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ botanical garden ꯅꯦ ꯑꯁꯤꯁꯤꯅ botanical garden ꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯁꯨ in situ ꯅꯠꯇꯕ ex situ conservation ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ botanical garden ꯁꯤꯅꯦꯕ botanical garden ꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯂꯩ ꯍꯩ ꯂꯩ ꯃꯁꯥꯒꯤ habitat ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯩ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯌꯦꯡꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤꯁꯤꯕꯨ botanical garden ꯅꯤ zoological garden ꯁꯨ ex situ conservation ꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ outside its habitat ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯉꯥꯗꯣ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯊꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ zoological garden ꯁꯤꯀꯣ second next question ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ 73ꯗ in India a metropolitan planning committee Metropolitan Planning Committee say is constituted under the provision of the Constitution of India. Prepare the draft development plan for the metropolitan area. Has a sole responsibility for the implementation of government sponsored scheme in the metropolitan area. Okay, Metropolitan Planning Committee na ko. Masise ako haise mase is constituted under the provisions of the Constitution of India. Prepare the draft developmental plan for a metropolitan area. Ko sida sa ako na haining aina haining ba makak lebo ko. Haidi potse ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯥꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯈꯪ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯁꯨꯡꯇꯥ ꯇꯥꯈꯤꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯩ ꯁꯨꯡꯇꯥ ꯇꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯥꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯁ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯇꯥꯗꯦ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯥꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯇꯥꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ Metropolitan Planning Committee ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ Plan for the Metropolitan Area ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦꯕ ꯑꯁꯤꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯆꯨꯝꯃꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯖꯔꯣꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ Metropolitan Planning Committee ꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣ Planning Committee ꯁꯦ ꯇꯨꯁꯤꯃꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯁꯤ ꯆꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯐꯦꯚꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ is constituted under the provision of the Constitution of India masise Constitution of India gi makhada masi constitutional provision gi makhada mase constitute tawbani habidi mase kano tawbani haidi माजे सागत बने ना हाय रे को सिसिमा ngatang thamgisiko ai chumbar chumdabra adu ai last explain tawrake ko ai khangde Constitution of India da yawra yawdabra habisa ai khangde husu phawi aina has a sole responsibility for implementing the government and sponsored scheme in the metropolitan area 3 se yung ko has the sole responsibility yo
government gi scheme ama government na natraga government gi sponsor scheme khara adum khallaga yengse ba metropolitan area da pangthokpa akoi gi yum sabagi oigera ko yum sabagi natraga old age pension bu oigera metropolitan scheme any scheme ka khangachiba metropolitan scheme ma'am ama lei ko adegi yum sabagi oigera road sabagi bu oigera government gi scheme makhan ma'am am leiba makhan ma'am am leiba se masi metropolitan planning committee da loina ma piramgadra adegi mu ma masana so hairiba planning committee haina ko plan tauba committee ni ba masi thabak taunabagidi kana kana lei municipal corporation adegi implementing agencies di kaido kara kanda ministry ma'am ama leiba khudam oina hara kanda government madulaida paliba government municipal area da paliba koigi ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯂꯤꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯣ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯖꯤꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯣ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯅꯩꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ मासे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी को और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी से तसेंगा अखोई इम्प्लीमेंटेशन तौलेबे आइदि जॉब कार्ड से हाइबे जॉब कार्ड की स्कीम नत्रगा कोई पीएमजेवाई आइदि अदुगी स्कीम का से अखोइना इम्प्लीमेंट तौबा मतमदा प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी ने तौब्रने तौदे प्रधान मेंबर लेरी अदगी करी लेरी मोइना इम्प्लीमेंट तौबा नत्रो अदुदुना अखोइ अदुम खंगंगनेबा अदुइ तारदि मसिगे पोटसे लालेसे अदुगा यूपीएससी दसु अखोइगी यामना नुंगाइरेसे कइनो हारकांदा सिदहि देओ सोल सोल sole responsibility na ma hydras sa sole responsibility siguma hairaba yamna exact ki type da district planning committee sina loina ma responsibility se pai ga dabani ka na ka haigala ba adoi tara ga di madudo red flag ne ba ai bedi asi se ai extreme statement akoi na extreme statement ka haina ba do adudu ne ba adudu na ma hairiba huziki hairiba sigi statement se lan ga ni ba ko says the sole responsibility hai tara ga di lan ga ne ba lan ga ni haibadi ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯁꯣꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯣꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯂꯥꯜꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯛꯊꯠꯈ꯭ꯔꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯕ ꯋꯥꯟ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯡꯂꯤꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯟ ꯑꯦꯟꯅ ꯇꯨ ꯑꯣꯡꯂꯤ sira ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯁꯇ 50-50ꯗ ꯂꯥꯛꯇara 50-50ꯗ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯟꯁꯇꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ 50-50ꯗ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 50-50ꯗ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯝꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ is constituted under the provision of the Constitution of India ꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯈꯪꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯕ ꯉꯝꯒ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ is constituted under the provision of the Constitution of India ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ article number 243ZD ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 74th constitutional amendment ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕꯀꯣ 74 constitutional amendment act ꯗ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ 7 either 10 ला 12 ला कनो ओरगनी अदुदसु यावग्रेको चमनादा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी की क्वेश्चन से अदु खुंबा गमदा सी अदुम खुंबा गमगनी ने खल्ले कइनादी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नी को अदो अदुदुम खंबिरो को
ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ 1ꯒ 2ꯒꯁꯨ ꯆꯨꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ adagi what is the difference between a board on account and interim budget ko amana board of account board of account aisina kaino amana interim budget aisina kaino ko masigi question sisu akoina magi ka haidi haidi board on account aise kaino interim budget aise kaino khangdragadi question se khumba haidi ya ma yaroidoineba ko board on account aisina kaino adagi interim budget aisina kaino sidi yamna parliament haise topic khwai chawba topic ni ko politics ki khwai chawba topic sune aduga khwai hanganba topic sune aduna parliament ki khwai dagi important parliament haise khwai dagi important over topic su oiko aduduna parliament ki topic ni ai khumsarake ko ade board on account haise kaino haragadi aikoina khoigi fund je konadraba or khoigi kai haini government gi plan kanoda plan tawdaba paisa sizinaba ama lak taragadi any khoigi spend tawnabagidamagta board on account haise khoigi constitutional body neba budget kari kara amta aidi budget kari kara gi amta lak chingaida or khoigi budget ki paisa se loigre khalase or akhoi sizina na aidi atopa anauba natraga anauba government la en khalase anauba government sina budget mi pam tringaida moina tha amani natraga tha amagumba sizina nabagidamagta khoigi paisa khara lauthoknabagidamagta vote tawraga akhoi kai haini paisa khara lauthoknabagidamagta essential hai tare essential government expenditure khara gi ko haina haidi adugumba kano tawnabato haidi kano gi tool lama kakneba constitutional tool lama kakneba ko device ama kakneba board on account aise si article number kaya da yaw kaya kana 116 to ko article number 116 da yaw ba khoigi kano ni ko adi regular government amana tawgadra hairagadi ma aise provision of a board on account is used by a regular government ko chumni ko regular government na tawni while the interim budget is a provision used by the caretaker government caretaker akhoi regular government haba amga caretaker government haba amga regular government haisina vote tawraga khalaga fazana palaga da government vote tawdringaida ko matam kharagi oina leramba government na caretaker government kaigumba vote tawdabida khalakana matam kharagi leramba government na caretaker government interim budget se koi news su yam tare interim budget aisina kaino haragade khoigi budget sisu type of budget amani khaknebako akoigi financial year haide financial statement haide mase budget sigi budget ki style da oidoineba akoigi budget haise kaino annual financial statement habe natro haide sigi type da tawduneba interim budget haise su but ko interim budget haise akoigi government amana kaidoge harakanda moise full budget puthoknabagi matamse leitraba full budget I think akoigi budget tawra puthoknaba si karam kanda tawge harakanda akoigi government se magi matamse loisalakadora kanda akoigi kaidoge harakanda matam full chahi ama full di leitraba matamse leitraba but budget ti puthoktaba yadraba haibdi government da loidrabnina atopa government ama sindorabnina madugi kaidoge harakanda mana tawramba thabaksingdo amuk fazana aidi in details ta hairamnabagidamagta ko aidi budget ama puthokkaneba madudubo aikoina government sana lojingaida puthoktoine ko madudubo aikoina interim budget hayeba ko haibadi kano khoigi kai haini aidi marakta puthokpa haitare ko aidi tangkhai dauna aidi matamse yamna leitrakanda khara thuna puthokpa haise ko sigi interim budget sida su ngasai gi khoi gi real budget ta yawbada dumaina expenditure
receive adu loi sunaba yaudoi ko yaubodi but tawadabu matamdo khuyongnabagi khara mati ama khatangi matam sahi amagi natabida ko financial whole financial year gi natabida mati khara khatangi oina puthokpa budget to ba koina interim budget ko ko board on account hai se ai nga sa hai gre ko board on account hai se na koi gi paisa sunadra kanda koi gi financial year do loisala ba aduga paisa se koi gi budget da yaudaba paisa se sunadra ba aduduga adudaida puthokpa ne ko ado regular government amana adum puthokpa ya ba board of account sisu interim budget sisu regular government amana adu puthokpa ya ba not hedi caretaker government na puthokata ni putho oidabani haba leite ba ko aduduna animak se regular government amana chumnagi government amana puthokpa ya bani na caretaker government na puthokata bani interim budget sidi haba se la ne ba sis ko caretaker government haba di kaino koi gi miyamna elect tawdaba oiragasu ko akoigi matam kharagi oina government pairaga leiriba haitare ko caretaker government election tawraga khanba nataba singsi aduduni ko adu caretaker government na natte haidoiba ko basic concept se caretaker government or regular government ai se kaino khangdraga de adusu khumba ngamoiduni ko a board on account only deals with the expenditure in the government's budget, while an interim budget includes both expenditure and the receipt. Board on account ID only deals with expenditure. Sibidi am thina chumme ko. Habidi expenditure ngaktangi emergency gi oigera natraga emergency gi natraga su koigi board on account se kadoge harakanda koigi paisa kona da bedegi expend tawna ba season na ba katangi puthokpane ba aduna si yam chumme board on account se expenditure katang kana taw deal taw interim budget include both expenditure and the receipt. Sisu am chumme ko haidi aina habdo ngasai gi interim budget ai se budget ka chap mani but tawadabu matamdo katang tenjalakpa haidi tangkhai sahi tangkhai muki oiba adugumba oibegi ne ko adudana sisu chumme ko aduna 2 jidi chumme adudana answer se kadoge harakanda 2 only se tarni ko ya khangni ko si se haidi understand tawni ko alo sidi parliament ki pot ni ado si khangdraga di khomanga moi ko aidi exact karino board and account se karino haibu direct khangdraga di khomanga moi ko next regarding the international monetary fund which one of the following statement is correct international monetary fund ai se masisigi magi mathause khangdragadi akhoi khangdabida akhoi assume ta kano tawraga akhoi khumnaba kham haidi international monetary fund ase magi function se kashu akhoi paikha da pa ga da bani international body credit lay world bank international monetary fund united nation ge body myam ama lay ko moigi function moigi aim adagi moigi makha da lay moina tawba thabak sing masi sing se phajana di pa ga da ne but ai pa haudre ne khalase ba padre akhoi kana tawdre khalase ba question se kamaina approach tawni si se amtang hairake ba ko it can grant loans to any country yo IMF sina a bank loan piba se akhoi gi IMF hai se international organization ni mangonda yauba body myam ama lay like USA is one of the important ID member in India so yawi adagi kano so yawi asidai se yaudaba country myam am su lay country member country ko adum assume tawba yai United Nation hai se United Nation da yauba country myam jingduna wa tana famde kana atopa United Nation da yaudaba atopa member amatane ID country ne na adudai da United Nation da chatlu yaroi adu United Nation gi kana ba su phangoi so advise tawdana international monetary fund da yawa member do khaktang da loan pigadabne natraga di international monetary fund da yawa ba se khanaroi ba kaino di loan se mi pum khudimok ta piba ya boi taraga di international monetary fund haise tongana body ama oina leiraroi haiba ko aduduna kadoga harakanda international monetary fund aina tongana leirisi magi kana ba se kaino harakanda magi country to that loan pi na bagi neba adubu any country haragadi lala neba ko adigi mo only developed country da katang chakhat na bagi katangi loan pi bo itaragadi IMF sisu kashu link khatlama roiba aduga developed country hai se kaino
akoi India is developed country di native ko adubu India da akoi pau da dum yarong gani IMF na Bangladesh da $20 million pigre adu loan oina pigre kan adu developed countries natte ko adu pau da su dum yarong gani akoi adum singna ba yare ba only su yare ba sida ko only developed country da pi ka ha bi la la ne ba su cho da ma ki kai no di developed country katang da kano su pi ba ya ponte ba it grants loans to only member country. It can grant loan to the central bank of the country. Central bank the RBI the akoi khuda mana harse akoi gi government na paisa pirak ko sipo RBI the pirak parane khuda mana harse RBI che akoi gi bank ne ba ko akoi gi central bank ne ba akoi IMF se na akoi gi hospital sao kari kra sao haina akoi gi paisa se kana da pirak kane RBI the pirak para ko akoigi RBI sida pirakpuraba paisa sa RBI received the $20 million of fund from the IMF kaina ka haibaga tagraba IMF da natraga any government naman na paisa pirakpada akoigi government na pigadabani ba id akoigi India akoigi India ki government union government sida pigadabani ba kaino the PBR Central Bank of the country to the PBR RBI the PBR RBI na implement aro kadaba natiba RBI na paisa sizina kadaba natiba RBI GD government ni paisa thambam ni ba government na ai paisa kitang thamge na magi akoi yumda su leidana akoi gi yumda tarangda degi kari karada paisa thambam leibto adumaina mina IMF na paisa pirakpado RBI nang na paisa sa kra payo hai na RBI da pisan doine ba khona tham doine ba country IMF to na masana laaga central bank to na thamma ya de akoi gi tarang upu do hanga akoi imung da sanga ga akoi tarang upu do hanga paisa thamba ya ba na te ba ko so si jama zum direct la la ne ba adu na akoi gi kai hai ni intelligent guessing hai ba do ai di kai hai ni khara singna koi gi oithokpa yabra yadabra hai bisa mudde khara khallaga question se khumaningi ko adu taragadi answer se derive tawbada aibadi question ipang pang na question se dum hangba na te ko UPSC na tawi su ko next the 2004 tsunami made people realize that mangroves can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities coastal calamities lakpa matamda mangroves hawasina tsunamis dagi ngakthokpa ngamme Sidaista answer se in detail ta dum yaure kari tsunami se kan ge haragadi mangrove forest thaba ma changi hari safety hedge haina so hari hedge habidi kaino haragada koigi ngak thok na bagi koigi thamba hai tare koigi kai haini koida flood tholapa matamda koigi river mapan da koigi retaining wall ga side na ko adumai tawdana safety hedge ama oisine ko kaigumba tsunami lakpa matamda ko coastal calamities ay tsunami khatangi wari khatangi sunate ko tsunami nataba ato pot lak taraga su coastal gi calamities lakpa taraga su masi sina mangrove sina kanba ngammi sine ko yingsi ko kamaina kanba ngamino mana haning si kaino statement yo kusang jo sumaina ka sangagadi yam lai khomba yadene ko the mangrove swamp separate the human settlement from the sea by the white zone in which people neither live nor venture out. Yongo mangrove ki mathau mangrove swamp separate the human settlement se mangrove ki swamp sina separate taweba from the sea by a white zone mangrove sina yamna white zone oina separate taweba ka from the sea in which people neither live nor venture out. People sing se mangrove area da laite or ga mafamda venture out su tawde haidi laisu laite chatsu chatte aduida kano ta habitat tawsande na haibane mangrove area da laite haibasim su ai yaningdreba kaino di mangrove area da yum saba me miyamam leib ko mangrove area da and also wildlife jaga su oidoi ni ko mangrove swamp se aduga human settlement se separate tawe hariba mana separate the human settlement from the sea by the white zone achauba mana separate tawe hariba ko white zone na separate tawbase mayam ama tawba yan mangrove natrasu forest amani hekta tawba yadro
forest ama lei taragadi madudo kano man human settlement duga akoigi white kano human settlement duga ocean natraga sea duga separate tawase any forest ama na su tawba yadro any kano ama na su tawba yadro mangrove ki speciality natteba mana hairam bise mangrove ki adi mangrove ki special features to yengo woman Shidaista hariba potse mangrove ki special features kashu natteba separate the human settlement from the sea for a wide zone and higher se kashu adi masi se special features natteba mangrove ki ma is a mangrove se special yam oi haibaneba mangrove se special yam oi haraga mangrove ki special features hairam dreba ko adoi taragadi akoina ko akoina masigi option siba landoi male ko mangrove provides both food and medicine yung food and medicine sisu forest amana dum adi samudra mapanda leba forest me dum lay adugi forest amana dum food and medicine dum pi which people are needed after a natural disaster yung mangrove tagi mangrove ki special feature sisu native mangrove provide both food and medicine forest amana su food and medicine dum pi adagi mangrove trees masisu ay singnareko since nungaitre mangrove trees are tall with dense canopies and serve as a excellent shelter during a cyclone or tsunami. Cyclone tsunami lapa matanda mangrove tree da tall oye adagi mase dense canopies oye dense canopy oye habadi koigi mana masamaring si am phando e habko adyo yam wangsu wangdeba asebagidi mangrove trees singse adum wangdeba ko koi mangrove ki forest nangna video da karida kogi west bengal gi video kari kara yengba matamda national geography gum yeng taragadi tall su oideba aduga kadawge hara kanda dense canopy su oideba ko adi yamna dense oiba pochu natiba ko moise serve as an excellent shelter oiba su yaroeba adi huziki mangrove forest yam dem su neme aduga adum uda kakalaga tsunami kalni haizidi this is quite a pangba thabak ni ko tsunami lag u kakatta si quite pangba thabak ni kaino di tsunami la pa matamda u wa sing si loi thu de khra ne ba ko kaino tawro ayamana u wa sing pre pre hai doi ne mathak ta kar ga leiba ai ja apangba thabak ni ko sisu lan doi bale mangrove tree do not get uprooted by the storm and tide because of their extensive root yung atopa forest so tree mayam am howe forest ke tree jing si kaya ini akoigi moigi root se yamna extensive root oina deba sumna gi normal root to ne ko mangrove ta di akoi kari hai pneumatophores kaina ka leiba aidi root se mapambi makha da hojaraga mathak ta mu putdown phokalapo ko moko pambi sumai ka hore dana ko aduga magi surface da re na aduga mai makha ji de koi gi saline oirabdina haibadi mangrove ki forest aduga saline oirabdina root se sumai mathak ta mai thinkalak pa ka su leiba aduga koi na pneumatophores hai maduduna mineral kari kara nuksita yawa mineral kai ka pharaga hingeba mangrove ki trees jing se ko loina ma ayamana adu mangrove ki trees jing se mase extensive root lay habisi ma di ma yaninge magi unique features oire mangrove tree gi atai jidi unique features amta natte sisu natte mangrove na medicine food pi sisu unique features natte adagi mangrove ki canopies yam wangi yam chawi kholi sisu unique features natte mangrove ki unique features se kaino extensive root se ne adai taragadi masi se chumane kaino haragadi ngasagi tsunami gumba storm gumba lakpa matamda yam irai laina uproot tawdeba moise hoi masa maring to the amba dagi tsunami lakpa dagi loina ma thugairam kholamba tawbadi tawi but tawada bo mana retaining wall gi type ta heads gi type ta adum leiba ko ma se ko habedi tsunami lakpa matamda storm lakpa matamda mana protection yam pi ko aduduni ko ma haining is a decent haining is aduna sigumba question sine mangrove ki hariba para mangrove se environment gi Sankar IS koigi Sankar IS se yamna ai gu ni yam kwai pamba lai ni ko Sankar IS ki lai se dum pasana paraga mangrove ki trees ki maram da pasana paraga khotlaga ai khumba yagadra hairagadi yai ba kis kashu kai de ba dare exact yaw gadra ba si se yaw roi ba si di
pure logic na khungdaba question ne ba pure logic na khungdaba question sidi question se munna pabiyo ba understand phasana tawbiyo ba aduduga kadawga hara kanda question sigi mana hangningi ba mana hainingi ba wahi se karino mana pami ba poche karino haibido question da munna khallo ba haibidi yoga main group sina reliable safety hedge oibe yai hara gadi main group sigi unique features ama lairamani ba adugi unique features to yawbudo thidoine ba aduda 시다수 야우드레 unique features에 시다수 야우드레 white zone 다 산토야 시주 야우드레 시주 unique features 나테 시가 따네 unique features 아두드레 unique features에 칸톡바이 와리 야라니까 77 the Jain philosophy holds that the world is created and maintained by a universal law universal truth universal fate universal soul ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯌꯦꯠꯅꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯖꯦꯟꯒꯤ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ the Jain philosophy hold that the world is created and maintained by the universal law universal truth universal faith universal soul ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯦꯟꯒꯤ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯝꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯖꯦꯟꯒꯤ ꯕꯨꯙꯤꯖꯝ ꯖꯩꯅꯤꯖꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯗꯧ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤꯀꯣ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ world 하이세 whole world whole that the world is created and maintained by 거 created तꯧꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕ maintain तꯧꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ universal god ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ depend ꯇꯧꯗꯦꯕ universal god ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯀꯣ universal god ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯦ universal ꯍꯥꯏꯗꯤ Jainism ꯗꯀꯣ universal god ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯃ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯔꯃꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯂꯣ ꯀꯣ ꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯂꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯨꯠꯅꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕꯩ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯨꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯂꯣꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯕꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯨꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯐꯦꯠ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯂꯣꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯁꯣꯜꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯆꯌꯦꯠꯄꯨꯗꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯔꯦꯛ ꯑꯟꯁꯔꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯂꯣꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯖꯩꯅꯤꯖꯝꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯜꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯜ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩ ꯀꯥꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯤ ꯇꯧꯋꯤ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯣꯜꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯍꯤꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯣꯜꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛꯀꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯏꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯖꯦꯅꯤꯖꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯕꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯁꯣꯜꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯁꯣꯜꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯐꯖꯤꯁꯤꯗꯤ ꯖꯩꯅꯤꯖꯝ ꯕꯨꯙꯤꯖꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯕ ꯃꯤꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯣ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯩꯅꯤꯖꯝ ꯕꯨꯙꯤꯖꯝꯁꯤꯃꯗꯤ ꯄꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯁꯦꯂꯤꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯨꯝꯅ ꯍꯥꯖꯟꯕꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ occur when the irrigation water accumulate in the soil evaporates leaving behind salts and minerals ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯂꯦꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯦꯀꯨꯃꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦ ꯑꯦꯀꯨꯃꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦ ꯑꯦꯀꯨꯃꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦ ꯑꯦꯀꯨꯃꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦ ꯑꯦꯀꯨꯃꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯌꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन लोइना तौग्रगा को इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन तौग्रबा मतुंगदा अखोइगी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯜꯠꯁꯦ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯣꯜꯠꯁꯦ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯃꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯂꯤꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯃꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯃꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ it greatly increase the crop production ꯌꯦꯡꯉꯣ crop production ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯅꯦ ꯁꯦꯂꯤꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯊꯨꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ crop production ꯍꯦꯟꯒꯠꯀꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯂꯨ ꯊꯥꯐꯝꯗ ꯊꯨꯝ ꯍꯩꯖꯟꯅꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯍꯩꯖꯟꯅꯗꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯩꯖꯟꯅꯔꯅꯦꯕ crop production ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯥꯜꯂꯦꯀꯣ it makes some soil impermeable ꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯊꯝꯁꯤꯀꯣ it raise the water table ꯌꯦꯡꯉꯣ water table ꯁꯦ ꯊꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯣꯅꯦ ꯑꯦꯖꯨꯝ ꯇꯧꯁꯦꯕ water table rise ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ground water ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ground water ꯁꯦ rise ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ water table ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ground water ꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕꯗ ꯊꯨꯝꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ water table ꯁꯦ rise ꯇꯧꯍꯜꯂꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯦꯖꯨꯝ ꯇꯧꯖꯩꯅꯦ ꯆꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯖꯥꯡꯁꯦ ꯊꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯖꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯄ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯇꯕꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯨꯝꯗ ꯇꯨꯡꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯏ ꯚꯣꯂꯨꯝꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯦꯕ ꯆꯤꯅꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯩꯖꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯕꯨꯗꯤ ꯆꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯕꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ water table rise ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯦꯂꯤꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ water table rise ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯟꯅꯦꯕ ꯁꯦꯂꯤꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ water table rise ꯇꯧꯕꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ground waterꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ground waterꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ rise ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ soilꯗꯨꯗ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ground waterꯁꯦ soilꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯆꯣꯠ 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 ꯂꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ground waterꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ rise ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯁꯦꯂꯤꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯦꯂꯤꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ water table rise ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯎꯜꯇꯥ ꯄꯨꯜꯇꯥ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯅꯤ it fills the air space in the soil with water ꯌꯦꯡꯉꯣ air space ꯍꯥꯏꯅ soilꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ soilꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ air space ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ it fills the air space in the soil with water ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯊꯨꯝꯁꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯊꯨꯝꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ soil ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯊꯨꯝꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕ ꯊꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ soilꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯨꯝ ꯃꯄꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯒ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯡꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯨꯝ ꯃꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯍꯥꯞꯄꯀꯥꯟꯗ irrigation ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯣ desert ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯊꯨꯝꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯩꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯊꯟꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯥꯅ ꯆꯨꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯂꯧ ꯈꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦꯕ irrigation ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦꯕ it fills the air space in the soil with water ice ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯆꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯆꯨꯝꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ it make the soils impermeable ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯨꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ percolation ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ soil ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ air space ꯂꯩꯅꯕ soilꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ healthy ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ organism ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ organism ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯣꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ air space ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ permeable ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯣꯕ soil ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ soilꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ saline waterꯁꯤꯅ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ saline waterꯁꯦ ꯀꯪꯉꯀꯥꯟꯗ evaporate ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯨꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯊꯨꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯍꯧꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ air space ꯂꯩꯍꯧꯒꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯣꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯐꯨꯟꯖꯟꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯐꯨꯟꯖꯜꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ soilꯗꯨꯗ ꯊꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯤꯟ ꯀꯥꯡꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ soilꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟ ꯂꯥꯎꯕ ꯀꯛ ꯂꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ saline ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ salinization ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯨꯝꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟ ꯂꯥꯎꯕ ꯀꯛ ꯂꯥꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ soilꯗꯣ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ break ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ soilꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯔꯅꯤꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ B ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ
Red Data Book I say kano CC United Nation International United Nation Conservation of Nature and Natural Resources IUCN na puthokpa Red Data Book ni ko mana puthokpa book mayam ama lay book makal lay red lay green lay ko adi makal lay red lay green list lay ko aduga lay atopa blacklist kaina ka lay ba yam yawe ko adubu aina sum tabada red ka green ka di thengne ma haise kaino CCC pure kano ne akoi ki red data book aise khangdraga di khomba ngamoroi ko endemic plan red data book te yawe se kaino endemic plan habidi kaino akoi ki endemic plan hai taraga di akoi ki country sida khatang haujaba akoi ki country sida akoi ki lam sida khatang haujaba pambi sibo koi ne endemic plan hai atai mafam da pa haudaba like Siroi Lily or Siroi Lily sidi pura endemic oigre but akoi da endemic oibase akoi ki da haraga di ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ exotic or ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ exotic ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯇꯥꯡꯕ species ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ endemic species endemic plant ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ natural habitat ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ endemic plant कशु रेड डेटा बुक सिना endemic plan gi list takwa kashu hapumai endemic plan gi list oi target asuke mitik yangrane ka ai adu to red data book ai se kaino red kai se pallabnina nang ai sum tawbada dum yani ba ai ma se conservation tawna bai ni ko united nation union for conservation gi ni adu na conserve tawna bai ni pambi endemic oi ba pambi ai se ai every country ko de ki endemic oi ba pambi se asuke mitik yam le ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦ endemic ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ but ꯑꯇꯣꯞꯄ country ꯑꯃꯒꯤꯗꯤ endemic ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ natural habitat ꯇꯨꯗꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ endemic ꯑꯣꯏꯗꯣꯏ endemic ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ example ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ water hyacinth ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯔꯤꯕ ꯀꯕꯣꯀꯪꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯁꯦ parasitic ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ kaya ini nga sa ising kasi ang pumhalle ko adugi parasite kano yam oiba phattaba pambi se masi se Brazil dagi la ini ba Brazil dadi moi se endemic oiba akhoi dadi endemic oidiba akhoi dadi endemic plan ko ba yadiba mas Brazil dadi endemic plan ko ba similarly akhoi gi usan ai sorry Nasik se akhoi gi soil da yam sualle ba Nasik pambi se adubu akhoi Nasik se akhoi gi pambi asema de akhoi gi pambi nateba endemic oiba pambi akhoi gi endemic plan nateba adubu ma se Australia gi di endemic plan ne ba Australia te gi lakpani ko Nasik se so like endemic plan ki list ama hapo hai taragati or endemic animal hai khalase endemic animal hai se kangaroo se endemic animal ne kana gi Australia gi akhoi da kangaroo se porakpa matamda akhoi da di endemic plan endemic animal hai ba yaroi so endemic list hai taragadi loiba nairaroiba endemic plant endemic animal gi list hai taragadi loiba nairaroiba aduduna endemic haibase kaino phajana munna khangdaba yaroi aduni red data book haibase sum khangdragasu endemic haiba concept se khanggi taragadi sisi irai laina lale se khangganiba ko red data book kaino di endemic plant gi list hap taragadi list to de asokematic chawgrani adagi yung threatened plant and animal CBD gatang thamgisiko protected site for conservation of nature and the natural resources of various country protected site threatened plant sida red IUCN na list ani khak phongi ko red sina kaigino haragadi threatened plant ginebo ko aduga protected area gina karigino green list na malayba green list amana red list green list na kaino haragadi akoigi protected site siginiba protected area gi ko aduga moina IUC na phongdokpa atopa terminology khara chulai Ramsar site kaina Ramsar site sina karigi oidoino wetland gi ko wetland gi aduga kari World Heritage Site and amasulai World Heritage Site and so amalai ko sisina karigi cultural or natural importance ki cultural or natural
side of importance. Haibidi culture da natraga kano da nature da yam important oiba side ko adudubu koida wild heritage side hai aduna khangzalo ko red list hai taragadi threatened plant animal gini green list hai gana protected area gini ko protected site gini aduga ramsar site na wetland gini wild heritage site gina cultural importance natraga natural importance site to ni ko so asembagidi red data gini question da hangise adu taragadi si je chumani ko threatened plants and animal species se aduga protected site kidi green list oyadabne aduna si se lalani si su lalani du taragadi 2 only se chumani ko 79 se 2 only se oyarani yani ko yani aduga next question 79 IT da why is the offering of teaser loan hai se kaino sinemu ko teaser loan hai se kaino akhoi se sukta ta da makhat gi loans ni ko see UPSC na yam tawgal leba si teaser loan hai se kaino by commercial bank a cause of economic concern sumaina terminology hanga pasing se magi what ki meaning se si se dum lo ba ki ga no ba ko haidi UPSC na hanga is ayambada teaser loan ga hara kana akhoi ish sukta tadriye masidi sukang khangwe na aigi kok sida lei taragadi ai sukhu khumba ngamaroi pekhada dom lalani ba adubu teaser loan ai se kaino habise sukang khangdraga su ai teaser habise khange ba teaser ai sidi akhoi tease tawbudune ba aidi akhoi da ani akhoi moigi trailer thoe natraga teaser thoe ka hai se kaino film amaki as film do gi phajaba part khara mate khara akhoi da yam yenganingba adugumada thoe ka hai dune the teaser loan ai su kaino mingon da yamna loan je lohaningba pot amadi oiramani ba khamra loan je yamna lobiu ka hai ba pot amadi oiramani ba ko loan je yam lobiu ka na ai loan je yam phajabani loan je yam kana ada phajabani haraga phajaram tabasu yai ko but phajaba part to khatang uthokpa hai tare ko aduduga aduduga tawba why is the offering of a teaser loan by a commercial bank a cause of economic concern teaser loan se phattaba su oire bad su oire kari bad su oire ma hai se kaino cause of economic concern oire se kari gino hangmane cause of economic concern hai bedi kaino sigi teaser loan se lo rubadagi pharak tana dana khotana tawbudune aduna akhoi sidagi khangba ngam membadudi kaino kari kana teaser loan ha bisi kaino yamna khoida pamhanba pot amadi oirane ko aduduga ma se kaino bad loan oidoine yamna phattaba loan di oidoine nim ko teaser loans are considered to be adugi property ani do yawre yingse ba simakhada teaser loans are considered to be an aspect of subprime lending and banks may be exposed in the risk of defaulters in the future. Subprime habidi kaino sub khoigi kai haini sub rate to magi rate se subprime habigi magi meaning se kaino haragadi magi rate se yamna pick yamna small oiba rate hai tare small oiba rate habidi kaino khoigi loan singkat pa matamda koina paisa khara interest pi dana ko adugi interest ki loan to ne alate rate to ne ko small rate ha bene subprime hai taragadi khoi dum khange sub put up taragadi handa ba ha bene ko ado lending and banks may be exposed to the risks of a defaulter in future sisu yango ngasagi economic concern do oire ko sise bet oiba poto sida su leire ba ko subprime small rate ibdi kaino small rate oi taragadi teaser su oire ba ma se or akoi ne yamna mi ne pamhanna ba pot su oire ba subprime de rate to yam pi moi gi loan je yam low ka har kan da loan je low na ba gi kana honarak to ne ko aduna small rate su oire daga bet su oire doi taragadi masi sima ai chumba male in India, the teaser loans are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up a manufacturing or export unit. Your manufacturing or export unit is a aphabatabak neighbor. Inexperienced entrepreneur the experience later entrepreneur the akoigi manufacturing and export unit p by sa aphabatabak neighbor. Kaya the experience phangdaba mi the ꯍꯥꯏꯗꯤ inexperience ꯑꯣꯏꯕ entrepreneurꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ loan ꯄꯤꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ experience ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯣꯏꯕ entrepreneur ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯣꯏꯕ
loan จะpibigadabneba moida inexperienced entrepreneur singsa loan pidragadi moida loan piba ise hoi risk ti yam wangi but tabada moida loan pidragadi entrepreneur kamai oiraktoino ko experience kamai oiraktoino asi aphaba thabak neba mana ngasai economic concern oya je masi economic concern di oiraroiba masi sine economic concern oibadi oiraroiba kaina di experience oiraknabagi damakta manufacturing natraga export in hanabagi damakta loan lawbaneba aduduna masigi hariba statement se so masigi statement se masi se manufacturing or export units hanabagi 60 gumba hariba se karigana haraga kano to bahai tare ko aduduna aphaba thabakini na masi akhoi ngasai nei na is phattaba thabakni mingonda pamhanaba tawba thabakni teaser loan haini aduduna sigi hariba statement sidi landoi male kaino di sidi aphabagi ne sidi phattabagi ne economic concern gi haris phattabagi oi taragadi ahanbagi statement oi done aduna one only ko adi teaser loan ai se paikada si dai sa hanga ise asembagi di mi atai oja sing na bu haidui se kaino har kanda matab da 2000 si 2011 की क्वेश्चन है 2008 अदर इकोनॉमिक क्राइसिस असोबम थोइबे यूएस एन इकोनॉमिक क्राइसिस असोबम थोइसे करी मरम गिना हारगदि सिगी स्मॉल रेट पीबा हाउस लोन मैम अमना थोन बने यूएस ए द इकोनॉमिक क्राइसिस असोबम थोइबे यूएस ए द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस असोबम थोइबे अदुदना मरम ओरकांदा अदुदो करीना थोन बनायदि सिगी सब प्राइम सिदा थोन बने आइदि रेट से असोकेमेटिक पी नेम ना पीबा हाइतारे अदुगुम्बा सब प्राइम से थोनबा अदुदु अदु 2008 थोखिबदो अदुदुना मरम ओरकांदा अदि यूपीएससी के ओजासिंग सिना सिगी सब प्राइम हाइबसे खंगब्रा अदगे अदु खंगब्रा हाइबसे मुन्ने येंगनबगी दमकता टेस्ट तौनबगी दमकता करेंट अफेयर रिलेटेड ओइदुइनि 2011 दा ओइतारगदि सिसे करेंट अफेयर रिलेटेड ओइदुइनि को अदुदुना खंगो को से आइदि मोइना आइदि करेंट अफेयर दगी हंगे हाइ तारगसु करेंट अफेयर की पोतो अखोइना लॉजिक ना खुंबा याबा क्वेश्चन याम याबनी को ऑलवेज मसी से चुमने हाबदि नते बट अयाम्बा ओ 60-70% ऑफ द क्वेश्चन सिदि लॉजिक ना खुंबा याबनी को मुन्ना खल्लगा खुमसे को मुन्ना खल्लगा खुंबना याम थिरा पानी artificial satellite is orbiting around the earth does not fall down योंगो था से नोमता कोई पृथ्वी से तारकते को मासो नेचुरल सैटेलाइट नि समाना सैटेलाइट मैम थागत खिबसिंग से सैटेलाइट मैम थागत खिबसिंग से पृथ्वी द तारकते मसी की तारकत्री से करी की मरम की नॉइज इट इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ को so because of the attraction अर्थ से अट्रैक्शन तौबैने बा को अर्थ से अट्रैक्शन तौबकी मासे आजने अट्रैक्शन तौरगा सो मासे तारकतेब तारकत्री से करिगिनो संग हंगबने तारकत्री से अतै केमगे नतेब मासे सैटेलाइट से हाउ थादन कन चेन बगिने से सैटेलाइट से आदि साइंस तंबा मी मनदी अदुम खंगंगबने को अखोइगी मैफू से कन्ना मैफू मा कोई पाइरे खलसेब नत्रग इसिंग बातिल हम पाइरे खलसेब इसिंग बातिल से मथक सुमाइना लोंग थोजु इसिंग से तारक्तब तारा ओय तारा हल होगे हाई तारगदी अखोइना सिसे कन्ना उंगबम संगेब मैफू से अखोइना उ कन्ना उंग तारगदी मैफू मनंग दे याव मैतान दो सुता तारा ओय तारकप्रने अखोइ तारक्तबने कछु कन्ना उंगगदी समाना बातिन मगी इसिंग से कोई इसिंग से हाप बातिन से कोई खुद पारगा उरु उंगसेब को मथा मका उंगसेब इसिंग दु सुता तार ओइब कई मरंग गिनो कन्न उंगबैनेब दुमाइन तौदना सैटेलाइट सिसु कोई पृथ्वी अकोइबसिदा कन्न उंगबगी कदौगी माजे तारक्त्रिनेब अदुगी कांसेप्ट तो खंग तारगदि दुम यारेब करी मरंग की तारक्त्रिन हारगदि फिजिक्स की कांसेप्ट हारगदि कोई पृथ्वी की अट्रैक्शन सिदा अबा ओइगरे अदुदुगा कोई कनोसिगी कनो सैटेलाइट सिना कन्न चेनबगी फोर्स सिना अमा ओइगरे अनीजिगी फोर्स है अमना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अमना सेंट्रीपिटल फोर्स ओइरगा अनीजि चिंखाइनरगा हाबेदि सेंट्रीफ्यूगल हाइसेना मपाना थोकिबगी सेंट्रीपिटल हाइसेना मनुंग मपाना थोकिबगी फोर्स गा मनुंग चिंजलपगी फोर्स गा अनीजि चिंगाइनरकांदा
ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯎꯪꯉꯒ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗꯁꯨ ꯄꯥꯏꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯛꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯕꯤꯠ ꯑꯃꯗ ꯎꯪꯉꯒ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠꯁꯦ ꯂꯦꯡꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯆꯦꯟꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯆꯦꯟꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯆꯞ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯊꯔꯛꯑꯅꯤ ꯋꯦꯡ ꯂꯥꯎ ꯀꯣ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠꯁꯦ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯏꯟꯗꯗꯤ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯖꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯤꯡꯖꯟꯈꯤꯕꯩꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯐꯥꯔ ꯊꯝꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯆꯤꯡꯖꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤꯅꯁꯨ ꯐꯥꯔ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯅ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯇꯨꯅꯁꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯗꯕ ꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ this does not exist at such distance ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯤꯡꯖꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯀꯦꯔꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯨꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯔꯗꯧꯅꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯤꯇꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯤꯇꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯟꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦꯀꯣ ꯗꯤꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯦꯚ꯭री ꯑꯣಬ್ꯖꯦꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯤꯇꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯣर्सꯁꯦ ꯑꯟꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯦꯕ it is neutralized by the attraction of the moon ꯃꯨꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯨꯟ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯗꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯨꯟꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯎꯡꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯎꯡꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠꯁꯨ ꯎꯡꯉꯤꯅꯦꯕ provide the necessary ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯅꯤꯀꯣ provide the necessary speed for its steady motion speed ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏꯕꯅꯤꯀꯣ provide the necessary speed ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ speed ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ acceleration ꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯄꯥꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯕꯨ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ velocity ꯍꯥꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ acceleration ꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯇꯨꯒ sida ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ sida ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ sida ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯝꯇꯀꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ acceleration ꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤ ꯗꯤꯁꯦ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯄꯥꯕ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9 10ꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯄꯥꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤ 82ꯗ in the context of the Indian economy consider the following statement Indian economy ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯕꯤꯔꯣꯕꯀꯣ ꯄꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ the growth rate of the GDP has steadily increased in the last 5 years ꯃꯁꯤꯁꯤꯃ ꯁꯨꯡꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ GDP growth ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯂꯩ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ GDP growth ꯁꯦ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ steady ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯁꯨꯡꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ increase ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ steady ꯑꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯅ increase ꯇꯧꯏ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯃꯇꯝꯗꯅ decrease ꯇꯧꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ 2011 ꯑꯗꯥꯏꯗꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ economic depression ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ economic crisis ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ GDP growth ꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯟꯒꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯟꯊꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ steadily increase steadily sidasꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ growth rate of in per capita income is steadily increase steadily ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯦꯕ economyꯗ steadily ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯂꯥꯟꯒꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯦꯛꯁ ꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯣ ꯅꯤꯐꯇꯤ 50 ꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯑꯗꯣ increase ꯇꯧꯕ decrease ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯧꯅ ꯁꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ steadily increase ꯇꯧꯕ steadily decrease ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ increase ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏ decrease ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯂꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯕꯣꯜ ꯀꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯅꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯔꯦꯠ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯉꯝꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯤ ꯀꯣ both of them are wrong ꯀꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ next questionꯗ 83ꯗ in India which of the following have the highest share in the disbursement of credit of agriculture and allied activities ꯃꯁꯤꯗꯤ direct exact ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏꯀꯣ regional bankꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯀꯛꯊꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕꯦꯡꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤꯅ highest share of credit ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯟ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯟ ꯐꯦꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯡꯛꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯅꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤꯅ ꯇꯣꯞꯇ ꯂꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕꯦꯡꯛꯇ
ख्वाइदगी लोन पीबसे or commercial banks in a distribution for all over India se fasana lay commercial banks cooperative banks lay mana second ta adubu commercial bank na di hele which of the following can add the furthering of the government objective of the exclusive growth ko ma hai se kaino inclusive growth hai bane inclusive growth ko ma hai ra ba ko inclusive growth ai di kaino akoi gi da mipum kudimak se growth to hon bai ta de ko ai di mipum kudimak se ai di chokholan bai ta de ko asumai na to ba question sa hang aba ko inclusive growth se really growth ai se kaino koi chokhat pa hai se koi gi kaino tau ge ha ga di thabak me ama lei ba ai di akoi gi government sina thabak policy program me ama pi di se kaino inclusive growth to loina ma yauri ne ba lai ba khatang na chokhat ka da ni na kun ma khatana chokhat ka da ni chokthar roi da ni kai na hai ba government ki bias ba policy am ta lei te hoi moina bias oiram ba yai oiram da ba but mai gi policy saga lei ba mayam sing khoi gi kaino tawi ba mayam sing si government gi policy mayam sing si inclusive growth ta loina ma pot taw ba nga ta ne ba ko taw ba nga ta ne aduna government ki any policy se inclusive growth the best taweba sisum su khangja lo government ki kadaba any policy program ko adu government ki policy program nga tane se promoting self help group sip government ki policy program ni promoting micro small and medium enterprises sisu government ki policy program ni right to education act sisu government ki policy program ni government likhat act ni ba sise inclusive growth ki nga tane ba adu taragidi all of the above sine ayamba matanda inclusive growth ka haira aba aduga kay hani development ka haira aba or masi karambana which one of the following is the kano bed structure haira aba adu taragidi ayamba na all of the above so ne abedi kay hani broad oi ba concept ne mana sida haira mis sida adi government na tawba thabak sing che loina ma inclusive growth ta challe sisum su khangchalo ko kay gina haragadi inclusive growth hai taragadi government na thawba thabak sing je inclusive growth nga ta ne inclusive growth ta base taw nga ta ne adu da taw jugadi yaroi gyan tare ko why is the government of India disinvesting its equity in the central public sector enterprises si yung ko si yamna adi kano daga su yamna hangbani ko EPFO gi exam the UPSC EPFO gi exam da ko sise kano gi concept ni yamna khoi gi phan gi matang gi concept ni ko yamna kano to ba yamna interesting oi ba concept su oi aduga kado ga hana kanda understand tawba da su wa ba concept oi ai explain taw jarake ko government na why is the government of India disinvesting its equity? Equity is equity in the central public sector enterprises. Disinvesting habedi kaino yon thok pa habeni investor of ta habeni sold out thok pa habeni ko aduga equity habedi kaino magi khoda haraga na stock to ni ko stock to hara sai ko haidi akoi ki government ki part hai tare part mase yon base sisibu akoina equity hai aduga central public sector enterprises hai taragadi sector gi oiba public sector gi public ki oiba company hai tare ko enterprises di company central public sector enterprises di company government na link pa company macet se mana yon thoi se kari gi madam ki do sine ba mana question da hangi se disinvest hai di mana sold out to se kari madam gi stock market sing je private body sing de yon thoi se kari madam gi do hang mane question je mun na khang dra ga answer je phung khum ba ngamoi ko question je mun na pa pam su changi ba karam ba what to gi meaning je na kari no have zoom su phisa khang ba ma changi ba disinvesting hai se kaino equity hai se kaino central public sector enterprises hai se kaino sukhang khang dra sigi question je khum ba sungam ngam moi ba adu dana
ꯋꯥꯠꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯄꯥꯕꯤꯌꯣꯕ ꯁꯨꯡꯈꯪ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯠꯁꯤꯅ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯄꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯈꯨꯝꯕ ꯉꯝꯅꯦꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अखोई मणिपुर की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दो MSPDCL दा योनथोएबा प्राइवेट बॉडी अमा ओहेलेबा समानना अदुमाइना तौदना गवर्नमेंट की बॉडी मैम अमसु लेबा लाइक अखोई अखोई एरोप्लेन की इंडस्ट्री एविएशन की इंडस्ट्री हाइन खलसे एविएशन की इंडस्ट्री से कनाडा योनथोए एयर इंडिया दे योनथोए एयर इंडिया दा लोय अयाम पाइ एयर इंडिया इंडिगो सिसिना लोइना मा अयाम पाइने गवर्नमेंट की बॉडी ने गवर्नमेंट की कंपनी ने भी एयर इंडिया से मतलब एयर इंडिया से टाटा कंपनी दे योनथोएबा टाटा ना ये लेग्रेबा टाटा गा कनोगा एयर इंडिया से टाटा ना मपु ओइनिबको अदुना अदुमाइना योनथोइसे करी मरंगिनो सिनेबा योनथोइसे अतै केम नतिबा पैसादो सिजिननबगिनेबा अइना अइगी लम खरा योनथोगा लमदो पैसादो अदुगी पैसादो सिजनने अदो पैसा सिजनबसे खा अतोनबा सिंगनबा इराबा खुदम ओइना हायसेबा अइना पैसा खरा यामना आई अतोनबा सिंगनबगी पैसा गवर्नमेंट ने कछु योलोय ग्यान ताबा क्वेश्चन से गवर्नमेंट ना मागी कंपनी योलक्तुइसे करम कांदनो हायर तारगदी मागी डेवलपमेंट अतोप डेवलपमेंट गवर्नमेंट पैसा सिजनैसे अयामना कराइदा थादनबनो डेवलपमेंट की दमक्तने डेवलपमेंट सिजननबगी दमक्तने अदुसु मुन्न खंबियोबा अदुदु खंग तारगदी आइदे पैसा डेप सिंतोकनबदी नत्तीबा अयामना डेप सिंतोकनबा नत्तीबा सिसिमसु खंजलुको योंको the government or intended to use the revenue earned from the disinvestment मसिदैसा कंपनी द अखोइना गवर्नमेंट के कंपनी मा योनबसे मसिसे योलिसे मरमदी कइनो टू पे बैक द एक्सटर्नल डेट पैसा अतोनबा सिंतोकनबनी सिनि मसिजिबा आइनुसे हाइग्रे लालनेना कइनो पैसा अतोनबा सिंतोकनबा नत्ते कंस्ट्रक्शन तौनबा पोचै सागतनबा एजुकेशन दा development da road construction da ko adugum capital sanabagi da paisa ja thada doine ko debt se di singtok teba debt se de dum debt oina loan lora government jana loan lora paisa ja sina baga tani ba aduna debt se di sing sing to e debt se de adum khoi paisa puraga khoi gi capital da development ja lana ba capital do ina paisa ja am thada ni ba aduna akoina government gi public sector enterprises gi equity mayam jing sa koina disinvesting tawriba sold out tawtho ise kari maram gi no haragadi hujiki capital hengat nabagi khatangi ne aduna masigi statement se lale ko the government no longer intend to retain the management control of the CPSE ko company government gi company mayam am leba like kudamoina water ising thabagi se ising thabagi company le adegi fertilizer company mayam am leba adegi oil company mayam am leba masigi oil company mayam jingse loina ma adani da loy yon thoki oil ba taragati ko adani na loy control to boy taragati government na loina ma kano taw da boy taragati central public sector enterprises adi central gi oiba public sector gi oiba company oil gi थाव की थुम की अदुगी कंपनी मैम गवर्नमेंट की कंपनी मैम लेसे लोइनमा no longer intended to enter the management मागी management से गवर्नमेंट तौद तारगदी को प्राइवेट कंपनी दुना तौगी तारगदी कमाई तौदुरी यो खुदम ओइना हारसे एयर इंडिया से अखोगी गवर्नमेंट की नेबा बट टाटा कंपनी दी योन थोक्रेबा अदो एयर इंडिया से कनाई मखादा लई को कनो अमा लेत्रा हाइदे डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन इंडस्ट्री DGAI हाइब्रा कनो अमा लेत्रो आइदे गवर्नमेंट मैनेजमेंट दी एयर इंडिया की मैनेजमेंट से गवर्नमेंट कंट्रोल तौद्रो तौदे तौवेबा कइनो मैनेजमेंट से अखोइना गवर्नमेंट पाइदबा यादे नत्रदि प्राइवेट कंपनी सिना तौनिंग तौब्राने सो को सिग स्टेटमेंट से लालाने no longer intended to retain the management ano statement ani se lale animak lale ko adu taradi asi bagini ahaba pa matadadi equity disinvestment se CPSE adagi kano management ka pan basida yamna lubay ning bay wani ko manungki meaning do khang taragadi yam lai logic na loy khumba yabane neither one nor two ko yare ko
next question amaga mugi sida ngasi lo shale ko yam kuina chang musu talle what is the difference between the asteroid and the comet asteroid amaga comet amaga sidi anga macha am su khangni class 6 ki satra min su khangni ko asteroid ai sidi akoi gi mada kano da gi tarak do ne comet ai sina mamai pan do ne Halley's comet kind mamai pan do ko the asteroid ai se kaino are found mostly between the orbit of the Jupiter and Mars si with chumme orbiter the asteroid ai se Jupiter ka Mars ka gi marakta phangmani comet ICD are found mostly between Venus and Mercury Venus and Mercury ki manakta yam phangye sidi amphok tadri ko science ki fake ni sidi lale Venus ka Mercury ki marakta comet amta phangde asteroid chu phangde ko aduga asteroids are small rocky planetoids ko sibidi chombe asteroid che rocky oe ko aduga comet sidi kaino frozen gases held together by the rocky metallic materials frozen oiba gases she because statement one is correct this one is correct this one is wrong comet show a perceptible glowing tail comet che mani mamai pale Halley's comet mamai pale ko well asteroid do not she ko 3 1 and a 3 ko yani economic growth is usually coupled with sidi dum paikha dum hangle ramani economic growth siga inflation siga adi bari lene couple economic growth lai taragedi inflation se lai ai haraki economic growth sine kamaina inflation la ani noise economic growth lai taragedi ko paisa pai ba mi yam le rani ko paisa pai ba mi yam le rani income henkalani income yam henkalani income yam henkalak taragedi mi sing se kai dore income yam henkalak taragedi mi sing se kai dore demand yam la ani paisa yam pai taragedi pot yam lai khala ani ko paisa pai da pai kraba ma pot lai ra roi ba paisa se hana pairam draga khudak ta paisa pai khalak taragedi demand yam la khalani demand yam la amni na ka dore pot yam phangaroi pot myam ama sold out loi oigrani pot yam oigrani sold out oigrani pot yam leitra taragedi inflation lai pot chai mamal tangkhalani ko reason do di ai concept to admina chat ko income yam la taragedi economic growth la ta income yam la khalani income yam la taragedi akoi gi laira presa jing se income yam phang taragedi moi se phaja phaja ba nungai na ba hana stock la sanjara mado chenga thopa chakhalani hana kano cycle tong amado car tong khala ani demand hen khala ani paisa pochai me ama malai khala ani aduduna maram orakanda inflation adi pochai maman je tang khala ani ko gyan tare ko adegi mo economic growth se lag taragadi yongo economic growth se lag taragadi amarom da sum yeng se economic growth se lag taragadi koi gi kai haini ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁ ꯂꯦꯕꯔꯁꯦ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯅꯦꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯦꯕꯔꯁꯦ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ inflation ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯅꯤ ꯂꯦꯕꯔꯒꯤ ꯀꯣꯁ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯀꯣꯁ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯂꯦꯕꯔ ꯀꯣꯁꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯀꯣꯁꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯑꯩꯅ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯦꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ inflation ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯕ ꯀꯣ inflation ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ demand pushꯅꯦꯕꯀꯣ demand ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ demand push inflationꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ cost pushꯅꯦꯕ cost push inflation ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ inflation and type ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯀꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛ possible ꯑꯣꯏꯕ economic growth ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ economic growth ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ labor cost ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯅꯤ labor cost ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯗꯤ company ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ labor ꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯦꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ so economic growth ka inflation ka mari leine habsi yarani ko the lowering of bank rate by the Reserve Bank of India ko Reserve Bank of India na bank rate se handhali se kari maram gido sinibu ko adi rate yung ko sisu yam concept rate ai taragadi kaino interest rate to debe interest to ne khallo ba koi gi loan loba matamda loan gi interest se loan gi interest se yam handagre haire khalase handare loan yam lawro bank sing sinai du se loan yam lawro nang adu toro Reserve Bank na hai du se loan yam lawro ko loan gi interest handarage bank sing noi loan gi interest handaro
anh being atopa being SBI वगैरह ama वगैरह RBI degi paisa pura kanda paisa pura matamda paisa se amna interest low interest ta pirak kadoi ne aduna being ayamba se loan pithorpa matamda interest se yam handana pira ani adoi taragadi interest handarak taragadi mi meyam jingse loan loba laknani laknani loan loba loi laknani loan meyam lawnagrani ko adi aduna money paisa jingse meyam ama being tagi lawthokrani being tagi paisa lawthokpiba se paisa meyam prajana pairani ko prajana paisa meyam se pairani money gi amount se yam hengalani money ne ba liquidity aise liquidity habdi kaino liquidity bu harama ba money ne dum khalom si money ne ko money ne ba money liquidity haise money ne ba gyan ta bra money ne ba adu khalo yo adu taragadi paisa hengale amne paisa hengale adi si ne paisa tare abdi higher roy market ta paisa tarak padi aroy loan myam ama lawnagraga paisa kamaina liquidity kamaina tarakadino no change in the change to later have to be mobilization of more deposit by the commercial bank being na low na interest rate handara kanda being the koi paisa mu thamba na gadra ba low to na tro being take lok thok da ne opposite oi re city si so la la ni ko a ai ko dumai na khallo ko hai kano se de concept se chumna sakho ba aduga economy gi di smaina to ba khara lei ba like rate hai ta ra ga de koi interest ni kano liquidity hai ta ra ga di money ni ka hai ba se si gi what ki substitution khara lei ko adugi substitution ju khara khangjalo ba economy de kai na ri adu duna yam thu na pai ka da hot pa ngamni ba answer se dak ko adu dum se khangjalo ko aduga westerlies hai taragadi akoina kador ga hara kanda koigi southern hemisphere da westerly se sitte hai bako are stronger and persistent than in the northern hemisphere ma hai se kaino northern hemisphere ga southern hemisphere ga ani se compare tawri ba mana ani se compare tawri ba westerlies khange trade with koi khange trade with ma'am khangna ramani aina khale concept trade wind ko westerlies polar easterlies ko adu nyam do khangna rangane ka geography pa ba mi de khangna rangani ko adu khangdre kalas westerlies se khangdre kalas ma ai se kaino southern hemisphere ha ba northern hemisphere ha ba palami ba so westerlies se southern hemisphere da westerlies ha se wind de ha ba di khango ko nungsit de ha ba di khango adu ga southern hemisphere ga northern hemisphere ga ko southern hemisphere da na wind je stronger oeba northern hemisphere dagi adu tardi nuksit che strong oeba je karam kanda oige southern hemisphere has less land mass as compared to lam yam laita targa de nuksit je free de sit panina strong oe reason je yaning ko sis coriolis force abidi kaino art ki rotation na maram ora kan magi wind speed che hong mai tar kaidoba magi wind speed che hong direction hong bai tar ko aibadi si coriolis force ki magi shortcut to ai harake ko aibadi north pole dadi north lom dadi kaino right ta ko south dadi kadoba left ta ko south lom dadi left ta ko aidi north lom dana right ta ko si khangge hai taragadi si south ka left ka se si l ga I ga se s ka se si ning singo south ti left ta left is for south ko coriolis ki last ki lis se si de ki ning singo left is south ko left is south left I se south ni coriolis ki last ki kano se haidi letter ahom se lis si de ning singo south se left ne left se south ne south ti left lom da move tawani adu do kan khango ko north sina right ne ba ko adu ga south sina left ne ba adi left is for south adu kan ning ko coriolis force is higher in the southern hemisphere as compared to the northern hemisphere yongo art ke rotation jibu prithvi ki mathak ki saruk sina khara kana ungba prithvi ki makha saruk sina khara tamna ungba kain leibra ba coriolis force hai rotational force ne have se khang taraga rotational force na maram ora kana thon bane have se khang taraga di khoi gi
northern hemisphere southern hemisphere 하이브제 레이러로이바 coriolis foresight kaino northern hemisphere da ungmodo domaina southern hemisphere da dum chapmana ungiba aduduna sigi concept se pura laleba ko aduduna ahanbagi statement jibidi chumani kaino hairadi southern hemisphere sidana landmass yamna leite aduduna nungchit yam sitleba haidi yonga plain area delhi gumba kari gumba da nungchit se taka na sitli koigi north east india de kari kara da nungchit se yam sitteba ko haidi kanna sitpado oide storm lagasu storm do yam kandeba ko adugumba duni ko ma haninge se ko so one only ko one only 89 90 between the India and East Asia the navigation time and the distance can be greatly reduced by yung ko navigation time matam chang ba se do distance se reduce tawge haragadi Malacca Strait se deepening tawba yung samudra gi canal ama lere canal se ka dawge har kan canal se tawtho kanda kogi canal se tawtho kanda ship se kan yang da thawba yar kadra ship thawba hai se time distance mai distance se channel chiga hojiki canal do tawraga depending haidi kaino hana smile ramadi smaina tawdabadu ne ship tawdabadu adudune tawdaraga yagadra ne distance handaragadra ne handaroi ko Malacca Strait ai se kaino India sida lere aduga smaina lere adagi kaino sidaista Thailand Cambodia dudu lere adu sidaida Indonesia paring lere Malaysia sida lere adugi smile level Andaman and Nicobar rega smile tawraga sida stuff the Malacca Strait ko ko aduga sigi Thailand gi saruk jaga se sigi Thailand gi saruk jaga se da su koigi Kra Isthmus na laiba Kra Isthmus ai se kana Thailand gi saruk ta ne Thailand gi saruk ta koigi canal macha ba hangi ba ko Gulf of Siam and Andaman Sea gi karak se da ko adu duni ma ai se opening a new canal across the Kra Isthmus between the Gulf of Siam and Andaman ko Isthmus Canal hai su khane ko Kra Isthmus Canal masigi canal se hangtogadi shortcut oigrane haibdi hana smaina koiraga chalamdoine adu do direct jat launa samjan gidoine ba sisina Kra Isthmus ta semjan daragadi adu sisidi chumme ko sisidi map yan toina yengba mi ama oi taragadi dum khangba ngamni ko so 2 chumme la 1 je la le 2 only yarni ko sisu yarni ko map yam toina yengbi ko sigumba de mapping ni question ni sisi ko next question da as computer sagat pa yadre next question da akoigi kari la 91 the regular intake of fresh fruit vegetable is recommended in the diet since they are a good source of antioxidant yongo antioxidant hai se kaino airagadi aikoina akoigi chaba thakpada yamdi yawba akoigi free radicals ana leiba ko chaba thakpada yamdi yawba sigi radical kangko jingsina akoigi cardiovascular disease yam thoaleba akoigi aidi cholesterol yam wanghanbi adugi tabada yam thoaleba masi se antioxidant sida neutralize tawdone ba haibidi oxida kanu tawbidone ba ko antioxidant sida akoigi masi free radicals sing se manghan gi doine ba ko aduduna kaidawge hara kanda free radical thadokpa pot sing se anti how do antioxidant help person maintain health and promote longevity sigi concept se khang taragadi answer je khungamni they activate the enzymes necessary for vitamin synthesis ko in the body yung vitamin synthesis in the body the synthesis of vitamin labra ba laite ko body the synthesis of vitamin ambo laite hoi vitamin D ga de harakani ka vitamin D se akwai hangsang manung da sungi kaina ka harakani ba ko vitamin D se akwai hangsang manung da sungba de nate ko masai activate tawjagi bane sunlight tawraga adagi activate tawjarakpane ba ko aduna vitamin D se akwai hangsang manung da sungi haba yade ko adudu su khangu ko adagi hangsang manung da sungba vitamin amo leite mapandagi loina thajala panga tane si jema lalani to prevent excessive oxidation of carbohydrate fat excessive oxidation of carbohydrate fat proteins in the body and help avoid unnecessary wastage and energy excessive yung ko excessive oxidation haiba ma leibra excessive oxidation haiba leibra ba habati oxidize tawa haibse carbohydrate oxidize tawa haibse hauna sane ba
ꯀꯣ carbon dioxide oxidize ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ energy ꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯕ fat ꯁꯦ oxidize ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ energy ꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯕ protein ꯁꯦ oxidize ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ energy ꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯣ oxidation ꯁꯦ prevent ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥ oxidation ꯁꯦ prevent ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯟꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ they neutralize the free radical produced in the body during metabolism ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ pure concept ꯇꯣ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ antioxidant ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ they activate certain genes in the cells of your body and help delay the aging process antioxidant ꯆꯥꯔꯒ aging process ꯍꯟꯊꯩ ꯈꯣꯠꯂꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯏ free radical ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯅꯨꯁꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯖꯤꯟꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯖꯤꯟꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯂꯩꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯕꯠ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯦ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯆरिꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦꯀꯣ ꯖꯤꯟ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩ ꯔꯥ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯩ ꯔꯥ ꯆꯥꯔ ꯖꯤꯟ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯣ ꯂꯥꯜꯂꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ regarding the Indus Valley civilization consider the following statement it was predominantly a secular civilization secular oiba civilization ne hai aduna Indus Valley civilization tamba matadane secular oige haragadi religion se secular civilization abdi kaino secular civilization abdi kaino religion leitaba habine religion gi differentiation leitaba habine aduna Indus Valley civilization tamba matada temple gi maramda ga tambro tamdi temple ka yaugide hoi goddess kai gi maramdadi tamme adagi kanogi maramdadi tamme hoi religion di lei ba religion da yam focus sabudi oigide Indus Valley civilizations aduduna predominantly secular haibase ai yaningi secular oiba yaningi ba the religious element though present did not dominate the scene ko yaningi basis correct oi aigi wakandadi correct oi haijaningi kainodi Indus Valley civilization se thigaluba matamda predominantly kari ayamana kadauge harakanda secular oil religion da yam based tawgideba aduduga kadauge harada religion element di present tawe ma su hairami se yonko yamna section na hai ko yamna masana self explanatory su oi ko ma se masana sumhannabagi maong da su hai ba history si da yo man tawri se secular civilization su oi o secular oi de kana harak taragati religious element lai kana harak taragati lai ju hairami ma se aduga religious element lay taragasu yamna dominant oiba sin oidibi Indus Valley civilization tam matamda akhoi city yam phajaba dagi chawkhatpa industry yam kano yam leiba akhoi chawkhatpa dagi brick leiba khotpa adugumba nga ta oina tamme trading phajana tawramba kholakpa adugumba nga ta tamme religion ki matangdadi kaim tamdeba aduduna masigi statement se ai wakandadi chumne khale ko during this pattern cotton was used for manufacturing textile in India sidi yam chumme ko Indus Valley civilization the hek pan pala di cotton jadum palamne moi se earliest ni ko earliest known civilization to know to grow cotton and use cotton ko aduna animang chummani ko Indus Valley civilization phajana pawa mi de dum khang ni ko se the lower Gangetic Plain is characterized by humid climate with high temperature throughout the year, which one of the following parts of the crop is most suitable for this region. Yung ko, nang yung this kaino crop adi sa edi Gangetic Plain hawang ngam crop la ni yung pedi Gangetic Plain da hawe yai kaso kaide cotton di hawbra de cotton di black soil ni adagi peninsular area da hawdoine ko hawbra cotton se ai Bangladesh sabadi hawe Gangetic Plain ai se ko ai cotton se ko no cotton se black soil ni peninsular area ni ma se lokpa matamda no kana taba yade aduna humid climate all over the edi humid adum oil leba mafamdadi hawba yadeba haidi cotton se khara dry oiba mafamdana hena hawgaleba aduduna mase Maharashtra gumba black soil yam leganba mafamda hawine cotton se aduduna pedi ga cotton ga se yaningde cotton se yaningde ko wheat aisidi pura winter crop oigre ko winter adi rabi crop ne aduduna mana humid oiba climate high temperature ka haragadi wheat se yadre adum flop chale ko jutti
ꯖꯨꯠꯇꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯖꯨꯠꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯧꯒꯟꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯦꯗꯤ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯖꯨꯠ ꯑꯃꯒ ꯄꯦꯗꯤꯒ ꯖꯨꯠꯀꯁꯦ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯕ ꯋꯤꯠꯁꯤꯃꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯛꯊꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯇꯟꯁꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯛꯊꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯖꯨꯠꯁꯦ ꯁꯝꯃꯔ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯃ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ 93ꯁꯦ 94 what is the main reason for the formation of African and Eurasian desert desert ꯍꯥꯏꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ desert ꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ desert formation ꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ current ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ current ꯁꯦ cold current ꯑꯣꯏꯔꯕ cold current ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ land area ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯏꯪꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯦ ꯁꯤꯠꯆꯜꯂꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯏꯪꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯦ ꯁꯤꯠꯆꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯁꯦ cold ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯀꯣ cold ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯃꯊꯛꯇꯅ hot ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ temperature inversion थोअनेबा temperature inversion थोकपदगी no temperature inversion means temperature inversion means sky do yamna cool oiba ko calm oiba sky ama oirane calm oiba habidi kaino no rain nong chuta ta da taragati kadoba cold current bu palamaba kadowe temperature inversion थोअनी calm oirani no rain oirani aduduna desert laani ko desert laaniba aduna desert formation dadi kadore cold current je yam important oy cold current lei taragadi desert je form tawdine ko aduduga kadoge hara kanda cold oy taragadi kadowe mase pressure su high orane high pressure sidi concept se kaino hara kanda thermodynamic ki concept su oire plus kadoge hara kanda sise geography ki yam important oy concept ni ko mafam se cold oy taragadi high pressure su oirane ko asisidang khangbiyo desert formation tawge haragadi cold current changani cold current oy taragadi high pressure oirani in temperature inversion thoani calm oirani no rain desert nong tadragadi desert adum oy bai mahausan adoi taragadi masidai te it is located in a subtropical high pressure cell high pressure na hairam me adoi taragadi ai ngasa hydro high pressure sisumna it is under the influence of the warm ocean current. Warm ocean current I have the cold current, cold ocean current influence of the have ado warm ocean current si lalan. One only. Yare ko si gumai can concept na kungada question thing si irai live concept na kungada question di geography gi NCERT pabiro concept hazana pabiro geography da NCERT kadang paraga dum kumbang ami hai do si gumba question yam yaw bai gini ko ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯨꯝꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯔꯨ ꯑꯔꯨꯕ ꯄꯥꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ NCERT ꯁꯦ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨꯀꯣ NCERT ꯁꯤꯅ ꯇꯣꯅꯤꯛꯅꯤꯀꯣ NCERT ꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯄꯥꯔꯤꯒꯩ NCERT ꯁꯦ ꯗꯕꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯜ even 10 times reading ꯇꯧꯔꯤꯒꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯈꯨꯝꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤꯀꯣ The jet aircraft flies even very easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? अखोइना aeroplane पाइ मतदा दम खावा मनी अखोइगी मखादा लेचिन म्याम से लोइ लेचिन जे कराइदा पाइ troposphere दा हाइदी cloud से कराइदा semi any weather phenomena से कराइदा तोइ troposphere दा ko troposphere da tawi so kadawge hara kanda troposphere ke matak ta kari lay stratosphere da kari lay ozone lay ko ozone lay ado stratosphere da neba aeroplane pirates ado da muju khangzalo ko lower stratosphere da jet airways aircraft se pai ado cloud lay ta bai ne mas appropriate explanation hai there is no cloud or water vapor in the lower stratosphere so because there are no vertical winds in the lower stratosphere. Lower stratosphere the wind sitti. So miko wind sitradi koigi aeroplane pipe the nungai duni ko sise. Duna both 1 and 2 se uidi ko sise. Yani ko both 1 and 2 ko as biodiversity 96 the biodiversity is normally greater in the lower latitude as compared to the higher latitude sisu chummi ko lower latitude ta habidi kaino akoigi equator area da di biodiversity ya wangi aduga higher latitude ai taragadi some polar region da di biodiversity ya nemi habidi aside dum khangnara leira wa famni si chummi ko along the mountain da su ka dawe
lower latitude lower altitude ให้ตายก็ lower altitude ไอ้บดีมาค่า จริงมาคงดดีไอ้ดิ normally biodiversity greater โอ้ย higher altitude ก็สิดียามไล่เลยก็อันนี้มักจุ่มไหม both 1 and 2 ก็สิสุยานิงก็ adagi next Brahmaputra Irrawaddy and a Mekong River originate in Tibet and flow through the narrow parallel mountain of the range of this the Brahmaputra take a U-turn and Brahmaputra River से कोई कनो ले रहे सिक्किम ले रहे अरुणाचल प्रदेश ले रहे दुगा कदोगा हर कंदा नॉर्थ ईस्ट की स्माइल ले रहे अदुदा ngसाइगी Brahmaputra से स्माइल ला कंदा स्माइल U-turn ले रहे कंदा स्माइल तो रगा ताकिनेना सिगी U-turn लो रिसे करी मरम गिरो हंगियोने को due to high U-turn ให้สิ कइनो U-turn จะ Himalayan region จะ अखोई Himalaya จะ स्माइल लागा स्माइल खोइदे दुगा Naga Hills Manipur Hills अदगी स्माइल सांगदगिबने स्माइल याइको स्माइल कोनगिबने Himalaya จะ कोनबसे सिगी कोनबसे अखोइना ममिंग จะ कई हाइगे हाइरकांदा सिगी स्माइल कोलिसे सिसे कदोगे हाइरकांदा सिसे अखोइना syntaxial कवे syntaxial कवे सिसे कोनबसे Himalayan कोनबसे असिसे syntaxial कवे अदना uplift of the folded Himalayan series uplift तौबसिना दि नत्तेको हाइबदि uplift तौबा हाइबदि Himalayan fold से हानादगे अदम uplift तौरगा लेइनि uplift तौबसिना खोइगी कनो तौबो ओइतारदि Brahmaputra से सुंसेन चिलमरोय को Brahmaputra से Himalaya फावरगा सुंसेन चिलमरोयबा अदुना uplift तौगे हाइ तारगदि Himalayan series से uplift तौबगी दि नत्तेको माना U-turn तौरइसे करि बरम किनो हंगमनेबा river center इतुबुदि Himalaya लेबैने खंगेबा यारेबा Himalaya से uplift तौबैनेबा but river से U-turn लेरे इसिदि सी Himalaya से साइडस uplift तौए साइडस uplift तौए साइडस uplift तौए अदुना uplift तौबदना मा U-turn तौहनबा नत्तेबा Himalaya से स्वाइना खोइदरकबगिनेबा syntaxial bending of the geological young Himalaya size B से ओइदोइनेको A से नत्तेको A से लानिको A से uplift आइ काइका से खो मानेबा कैसुको अदु मानगनु मीनिंग दि कैगनो हारकदि अखोइगी uplift हाइबसे Himalaya खुदिमक लोइ तौएबा अदुदुगा अदुइ तारगदि river खुदिमक से लोइनमा U-turn तौगद्राबा तौरोय तौदेको हुजिक लेरिबा river अयाम uplift कनो तौदे but Himalaya से syntaxially bending तौएबा सिदाइस्ता अदुननिको हदि syntaxial bending हाइबदि Himalaya से bending तौबदि Brahmaputra से bending तौरिनी हाइबदुम खंगुको यारेको B चुमदैबको question number 98. A state is in India has the following characteristic. The northern part is arid and semi-arid. State abale northern part se arid oiba semi-arid oiba. Ko central part se na cotton puthokba. Ko case crop puthokba. Aduga food crop puthokba. Yung ko case crop na hena puthokba haitare. Food crop tagidi. Food crop ti yam puthokba. Ko arid semi-arid oiba sidaisa khandokseba Andhra Pradesh se arid oibraba Andhra Pradesh se northern side ta arid ka oibraba Andhra Pradesh se oibra ai wakandadi oidi ko Andhra Pradesh ke northern side se arid sungoi oide hujik Telangana khaidoke bidagi amen oidre Gujarati oibra oi Karnataka oibra khara oi kayen se Tamil Nadu oibra oide na Tamil Nadu di Western Ghat legre. Ko Karnataka di oibra. Nako mi am tayeng sa. Sorry. Tamil Nadu oigadam ni ai Tamil Nadu Karnataka ga musi ne no. Karnataka si di Western Ghat legre aduduna khara sungay o madi. Aduga Tamil Nadu di magi khara Eastern Ghat se khara arid oiba ko aduduna si arid oibada adum khandokra yare. Arid semi-arid oiba sida Andhra Gujarat ka Tamil Nadu ka tang lehore. Central part se cotton puthoi Tamil Nadu cotton puthokra na cotton bu puthokte ko Gujarat tal puthoi. Case crop se Tamil Nadu da puthoi. Tamil Nadu da case crop puthoi but food crop na hele Tamil Nadu se ko. Aduga Gujarati
is a capital of growth city haraga haini ko food crop case crop yam puthok pase Gujarat che maming chale Gujarat case crop puthok pada ta same haraga ko aduduna Gujarat che oidoni ko religion che ko ma che haidi sigi state che define ta virtual private network VPN sama is a no definition though. It is a private computer network in the organization where the remote users can transmit encrypted information through server of the organization. Na ID akoy na VPN sama is kay gino VPN sama is kay gino akoy se protected oy na ba ni ba akoy se anonymous oy na ba ni ba akoy se akoy isa ni se khangan da na ba ni akoy na VPN sama ga akoy country sige India se when the USA dagi saman ba malali na ko adumay to buto ne ba dadi si private computer network ko encrypted information adu da si am tanante ko it is a computer network across public internet that provide users access to organization network while maintaining the security of the information transmitted si oi ba yai ko si nga tang thamse ko haidi option jing che loina mo pa tra ka di answer se khum bi ga no ba yai ko haidi adagi kano it is a computer network in which user can access a share pool of network sidi koi the cloud ka ni cloud sharing ga have the ni ko si VPN nate ko se information share to na te VPN ai se none of the same si di yare adu ta ga di B se chumani ko B se chumani A si di pura la la mani na A none of the statement adu ada na har ko si la la ni ko adagi last question Dharma Rita depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statement. Dharma was a concept of the obligation and of the discharge of the one's duties to oneself and to others. Rita was a fundamental moral law governing the functioning of the universe and all its content. Shidi Vedic literature khangdra di shunga yaro ko Dharma Rita ba meaning se shungkhang khangdra ga di khoi khumba shunga ngamaroi ko khangbiro ko upay leite sidi akoy question se phadna yamna Dharma ga Rita ga se khangdra ga di upay sunglai leite hariba statement animak se chummi ko Dharma habisina koi ki to support natraga to sustain habani ko chumme one duty sa masing sina individual oidoni ko Rita sina universal oidoni ba ko amana individual sina universal oidoni concept se aduga akhoi gi damakta moral obligation oibaduni ba ko aduduna animak chumdoi ko si sida loi salage horen nga leraga amuk 2012 ki torake ko khabar pa si khabar par matungda 2012 ki damuk torake matang 2025 fawgi jara tawgra se ko ai yare ge hanta hafta ani se manung si lo shana ba khanda jara thank you so much have a great day ahead ko amuk thengna se horen